ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. U MLA ke Congress uba mi khmat na ke Mausenram constituency uba Himalaya M Shangpeliang ha ke santrik urempang arajar arpuai ula penpa baga seng Congress ke Basong ha ke Liang Pyrshah jong ke ying dorbar thauan ke jilla ke long ke Kloi ban aijing Ïarap ya ki Nongniah local taxi ha ke jilla Lada ke Sorkar kam Sngap ya ke jingdawa ba labo ha khmat de ke Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ban penhiar dor ya ke petrol bat diesel na ke daw ke jingsyak ta ha ke Kamai ke keji jong ki nongbo kali Kamai bat ya ki pat ba nongshong kali haba ya keren bat kilat pathai khubor uba Shangpeliang ula kentu ya ke Sorkar ba kadai ban khot ya ke senjuk ki Nongniah kali Kamai syakamie jing ya keren khnang mandubla ban wengno ya ke jinge ke jongki hadin baki pat ba tang hasor Henry kamtam shikitain nong kendong kilamat ya ke jing sertok ke bakrau nagadaw ke jing sange baklemput sngi jongki kali Kamai ban kit ya ki nonglet jinglet kum ke jing Pyrshah ya ke Sorkar halor ke jing penkiudor ya ke petrol kene ke jing strike jongki kali Kamai kala tajur ya kinongwan kinonglet ya kiba khai pateng ya kito kiba pang kiba shitong banyo ya kum kata kalat bakin yelet ban Kamai kaji ane banyo ya kijing sumar hakine ki arsni laisni nado ba kala sedang kene kajing strike jongki kali Kamai alayo bon ki reaction na kaliang ki pajba ha ki than nong kendong kamtam ha ka konsumsi lejong na solem ya ki pajba baro ba ki hab ya lomba kan gelenti ka ba ki sha ya ka ching stom jongki ha ki bon kiliang hakajing shishangar maso ban kershan lem ya gani kajing yakhi jong ka Joint Action Committee jong ki commercial vehicles ki dei hok ba ki don hok ba ki dawa ya kajing dawa jong ki andrei hakajing lementi jong ka Sorkar hakajing bom simkhia ya hani ka kam nakaliang Sorkar kalawan ra shisha ya kajing ya baro kipat ba bat kumju yangi hakinong kendong hausna balalit arajar ako akapor jong corona ka Sorkar kalapan kiyo ya gador kadi habak penkiu ikador penduna atat ya kinong syong ako kali kumpa om dewan pala lagi sangut lagi ngerumut dari menta adalah penjensur ya kita ki SOPs na kalian Sorkar kendit kalau revert yang kalau high kelab yang ya kita kidor jom kita kali syakador keberim klaim na perkat bakumno kini ki kali Kamai kin imja hakani kador kabarit nalor ba kador petrol kadang kiyo man kasi hakajing sonjonga ka Sorkar kala abad day ban perkhat bania shwa ban pen kala ya ni ya kador ya ke taxi fares Schwaban penhiar ini kedor, kalau ada ban khot, yakini ki stakeholders barok, kalau ada ban khot iki mungkin kam jo kini ke Joint Action Committee, banyak perkhat, banyak mirjung mutlam,
bakum nong inle nrei lemdak berkat igini lemdak khot pania discuss kila shule kat kum baki dei bang so le dei hanta bahasa poi gani ga jingi ban strike kini kinung ki kalin bakamai na simet na so kumni na lor bangas ngakarshan jur ya kani ga jingi jong kini ki Joint Action Committee yung commercial vehicle nomor ba ki don hok makin dawa ya ka hok joki ndrei ka Sorkar kamde shu ban penslam ya kani ka kamde shu ban penslam kade ban khot mardor ini ki members of the Joint Action Committee but they ban shom ban perkhap ban wanra ya ka settlement lumdam ta ni baro ki brio ki basa inong rendong insyam jinjara unong rep matau lasim jinjara unong rep khamtam chi shathan jumi kadang de kapor ban ot yu sunsar kadang de kapor ba khet yu slaterpat dang de kapor merlet dan khet se yu yaki bonja kimar sakut omla ban kit ikini kalakta jur yu unong rep omla ban pun poisho ya kamar rep sanye siyo banwan diki alor kata kelakta jur yaki nompang bon ki nompang ki bahapan sim dawai na sor shalom ki balaju penbet dakini ki kali kamai mentah ki sakut lut alas nong halatau kakta yaki nolek ginowan ka tourism kelakta jur nomor ba undan kali bai gini inong pit kai perthegi berjuma perthegi turis pakin lepit bikin wan ini than ini te vakum ta ka revenue joka state ru ka khata jur isutu baka Sorkar kadon kam bakan penyat ya Sorkar ba kade ban o idi khajana nre hadu lai khoi tungka silitar ban o ya khajana ka long shisha ke ike ba lese kadiban perkhana aba na Liang Sorkar kami na central government ka sim tang ku bakhat khandai tungka tengangai ka state government ro kadiban long reasonable khandia ban sim ka tax kidon bon ki source of taxes dam don bon ki we ki lat ban sim ka khajana amde ban shu kwa ban shu ra no tang nak ini ki kali kamai di nomor kata nak kentui ke Sorkar ba kamdei shu ban penslam ban shimi karai ba kadai ban penbet no marmar ya kani kam kenang ba upai ba unio e ka jingsu akan lek kawan ba kamai kaji ini we ba upai ba ulama lupa e kaji jong corona bro system ahajar ko kemasan jensur mentai ki protocols na kalian Sorkar mat segajing hakum kini kirukom na tarai ke Sorkar kedepan bisar bah swaban sim ya kan ono karai kedepan bisar ba kedepan bo ita ijingmot ba uni ustem ahajar arko baro amdei tang ki paiba ki dei ro ki nong kamai ki nong business baro kila syam jenjari itu de kiro ki don kam makin clear ya ka pisah tengka ya ka yo ka kot jongki mat nomor kata ke Sorkar kam de ban khnyat ben e oi ke Sorkar ka don kam ya ka tax don kam revenue ban penya ya Sorkar nomor ke Sorkar jongi ru ese kala lut bon ha ka jing sumari corona house ne mala len ndre kata kamut ba nginya sim ya kata khajana simit ban pendap ya kata ka jingduna jong Sorkar ya ke ga jingdawa jongki nga ngaso bakade ka hok jongki de lada ki so dogam bangi konginomi khmat na Liang Pyrshah bangi ya senran lang iki bakin don betabat ki kata kalong nang pediang bi kata ba kalong por kila mungkin ya kedua ena min se discuss show kata lada ka Sorkar kam Sngap ya ke jingdawa jongki
Kani ka apil kabangang ay lupa napi. Kalau ada lupa ka apil siya ka Sorkar. Pangala apil lupa siya ka Sorkar mantang malai don ki perlok kiwe kila apil i MLA ba adulbad ila apil siya ka Sorkar mair don betal pa ka MDA nga nakaliang ka opposition mantaro ngabu ya ka ju apil ka ketu ka Sorkar lemba ki press lemba ki kot khobor ba ka Sorkar ka dei bakan simkhiai ka kam badai ban pendap marmar ini kam bat omdei ban pensa syu ini kam nomor ba kalau penjenjar yang pai pa baro omdei tang haposor yang kam tam yang kibahan nong ketop